Assalamu alaikum туғандар. Жайнаған bir 2000-3000 квадраттың içinde біздің дағы товарлар бар, бірақ ошол біздің товарларды біз танымайбыз да. Ошол бардық торговый центрлерден, бардық ошол магазиндерге біздің правительство айтыш керек. Эй, Кыргыздын товарын отдельный bir отдел кылгындагы эң биринчи ошол именно ошол киргенде эле коюп кой. Кирип эле биздикин алып чыгып кете берсин деп ошентип үйрөтүшүбүз керек да. Мына ошондо анан жылыш болот. Ага чейин жүрө беребиз. Мына турат переправа, бирок кайсынысы өзүбүздүкү экенин билбейбиз да. Тура алып кете беребиз, билбей эле. Макулбу? Ушундай кылышыбыз керек.